Khubor baro syakitup Khubor ke donbosco media network. Kimat bakong sanmenta ke sini kilong. Link shop slap liur ya ke West Garo Hills da ke omba hasil sila. Ang nuot kinong ilam na tem riboy banyo medical college. Pan biding ke MEECL Klempen Poiding electric. But pindep training hours pa khatwe ngut ki pulit na sopian saki ke DGP kakong ida shisha nongran. Tongina paimenta shaki Khubor kibabnya. Uslap liur hakini kisngi ulaling shop iki babun ki district ke Meghalaya kin thup ya ke West Garo Hills ke belamat ni ke jingshlei hakitan selsela. U Deputy Commissioner ke West Garo Hills District u Jagdish Chalani ulaya thu ba ke jingshlei hakishnong kathan selsela lahap ban pen kinria shajrong luom ki ba ka sarkar kalashna kirpang banlong ki jakari hakipor shlei Kishnong hakani kathan kila sha atap lin da ko sao ka bakin jat nawa Brahmaputra. Kinong shong shnong jong ka sankar para na than selsela kila pet krat ban shong ri shipor hakajaka baka sarkar kalashna harana blum. Bat kasurok tura gambe gre kalatwa bat ki kali kila yang dheng buon kenta hakadong dobasi para hajantura. Kayeng trap Haartat kayeng jong Novafield Armarak MLA Berem kanot tura kala syaban hakajing tua ringkat kekali bat ketuk-tuk kebalapin yang hangta. Kawai pat kayeng jong uramen sangma kala julor naik jing tua bat jing tuit ke kendo ke badan hadong diram gitim hatura. Kasurok hadong citok tak bat kakshat ganrak kila yok mat yi ke jing tua kendo bat kikali kila sakut dheng habaro arliang. Ya nusan napi tungai jepang. Tiung kata gini ni. Oh nak suni nukon mo? Oh Ni nak. Nga? Aku pa. Nang bura ko de? Ang pura ko nga may ba. Ya ba iwa bang dak pa. Ayo lai. Am galba ki fu de luwa ba ti ba ba kon taw yes mo Uba Meral Bonds MLA Nongpo hakashitarik NAITUNG ulalum yaki officer katnat kakot kakya banyakren halor ki jaka sumar nongpang nakabenda ki paat ba kanongpo constituency bat nakabenda ka Ribhoy district hi barokwe. Hakajingkren bat kilat pathai Khubor uba Meral Bond ulayathu ba kajing emer jingmut bat ki officer kakot kakya kalong ban pen klan bat pin biang yaki jingdon kambaro kabaki nongpang ki khmi linti banyo naki sub center CHC bat PHC hakitan nong kendong ulaya thuru balaya tai sani bha yakilat kilinti ban pen janai yaki ru kam tre kam hanong ba civil hospital bat ban pen biang ru yaki kor ki bor ki dawai bat ki nong tre ki ban ai ki jing shakri babha bat bajanai ki nong pang Ribhoy district Ulapan paru ya ke jing angnut ki pat ba banyo ya ke medical college Ribhoy district namar ka bianglut ki jaka ki puta ka sun beneng ki babha bat nalor kata ke Ribhoy district ke dei ke district ke bakin sai bat ke badadan lupa haka kerdan ke ban kiu irat habaro kilyang hakisnem ki banwan ulaban jur da ka baong ke Ribhoy district kadawa bat ke dan kam banyo ya ka bha bandan ki jaka puli bakin sai kum ke medical college Uloong kani ke deke jing trang bat jing angnut ki pat ba na kani ke district. Kimlaya banyak keren. Ka banengkong kalong ban budin ban pentikna ba kawi neki shop center ki bala kamslem banila dawa ban kentiu kerdan ka PHC kata gede ke second shop center ban upgrade no ka PHC. Layo banyak keren ban pentikna ban penbiang ikut kisla nomor penagaliang jong right penagaliang jong Shillong kila dep penbiang ikut kisla nagaliang jong office jong NEHU jong Khuborjylla district kila dep penbiang ya ka feasibility report
apa cepo directorate pada directorate nilai penbet tu ikut keselag dalam tabat ke government but ba na penting kena mani ya kerja keren haka meeting but ki official da kerjanya penbet rengkat ba i minister beri Peit pada ikut kia i kong ampurin dong haka ba kini ke list kende apa priority list na ka pentaba limbudin ban penyo kini ka sanction kenang ba ki pai ba jong ketu ka dong ba than kam tang gede po rai mathan po ka nong po produksi bakin yo ya kecik bentoy da ka ba in kentiu gerdan dia ka chicken shop center syaka PHC kata ka di kemat ka ba nongkong ka ba ar galong manang kampanjan susu syaki pai ba bagi keren ko por ka jing nanang penyo susu ya ki shop center asi syagi don shibun ki shop center ki ba dan don haga list ke bangidang ya le kat bala ban yo ai ki shop center ki ba thmai la ni creation of shop center hakishno kumha maulong kumha umrang nang ta po sokwai po shakoi kuna apo nong po proper ru nomar ba ka civil hospital ka don henry sakawai ka shop center ngi don kam tu dia menta on priority list ki belaya chakmat ki bangila consider na kumta ban yo ban sedang no ai kam gede ka maulong shop center la creation of maulong shop center ban haju ko por ka national shop center hapo nongpo proper ka ba la dep na identify ke jaka hapo snong umleng kedai ke snong umleng kedai ka ba hapo i jong ka sorba nongpo tigide artili ki belaya sakmat ki di ki shop center ki batmai ki ba shen ban sedang no na ko ta ke jing toy jong ki ba jong kadong ba thang ke jungi ha ka di ba gili gi wi pat ki shop center ki ba ngala jer ka teng menit kini mat kila don pa kandis panginang budin ha ki por ki ban wan na ko ta ban penting kena ba ide ben yo ya ka sanction na ta ban pun urlong ki ka ba lain ila yo ban ya slok ha ka di ba ka functioning jong kanong po civil hospital ni sungtu ka numpo civil hospital ka dei ka hospital ka ba kata i kinong pang baro jong ka riboy district ibro ko ba khamtang ba district headquarter kidon shibun ki jingduna na juyo gi complain na Kinong yalam Kagaro Students Union GSU bat ka Achik Holistic Awakening Movement EHAM kilalet jungo iya ka shnong senda para ka badan haka time polbari banyarap ikinong shong shnong kibala uot bat linyar ya ka jingle jong ka MEECL kabala dawa biding electric haka ni ka shnong kalam dapen poi electric mentala buon snem upang serang sangma u General Secretary ke JSU ulayatho baki pat ba kilayo ki electric bill man ubnai kat ba ke MEECL pat kampat penpoi nani pinbiang ding electric hakani ke snong labun snem menta kinong yalam kini kiseng kilaken tu ya ka sarkar Jylla bat komjuru ikibor ke MEECL ban pinbet mardor yakani ke jingle bom shong nya jongki arona simangne request ko manen banga tengthang mancha Fulbari Garo Student Union ni kita anga dengthang mansa na simang baksa bakremna aro na sungne nikne kanirang ko kena phana aro masi phana nen ba anga na simang na riba acha bebe na sung sinda phara sungora badita bulsina kengkeng na sungora karenrang dongjaha ina khamdake na aga na saman kenma mangen sar tungade sinda phara sungode aba 칭아 송동 칭아오니 kengkeng badita ba bulsina kengkengan 가렌 동크자 안데바 가마치 동아쯤 우아보보 나이죠 야 쓴다 바라 미 증아 구사고 가나 소똑 바띠 동아 야 누나 가렌 장사바 증어나 속바꾸자 아로 야 가렌 속바자냐 실로 미사디 세랑 고라이스키라 그 바랑 블롱인 닉다롱 앵아 렌튼 망망치데
포라이나 수비동 자 먹하니 수마이랑어 바르와니 수마이랑어 자키아루 렌튼랑치 몸랑치디 포라이나 만자 우니 그러면 가사파이야 가렌코 증이송 쓴다 파라나바 증나 가사이고 누디 텔비겐 처음 마이나 방아 만디랑은 송어 놓고 동안이오바 안달pa 송랑와 고레스키라 agpa bisa disarang bablongin nikani nga uni gaman sengaya karen kunang sungutane na simang baksa bakrmi sengnaba ya karen kon podinam gen ani anga na simang oba mulmola lak minister ang ba anga mulmol ainga kasai sengna rakatin semule sem television ya kusana अच्छा अंदगी मंगना आमचिनी दलगबा फुलबारी ने एमएलए ना आरो आमचिनी बीजेपी ने प्रेसिडेंट बर्नाथ Kaktem Pulit Food Battalion Sopian Nongston West Khas Hills District Kalapan Long Yaka passing out parhit Hakashitarik Unaitung Nakabenta Arspa Katwengut ki Pulit ki Bakentup Ikishispa Kandai Pulangut ki Pulit Langrut Constables but Katprangut ki Pulit Nong Boat followers ki Balapan Dep Baro Akijing Shahikai training Shwabakin Shah Bate Kam Haki Police Station Police Outpost but Haki Jakatre repair Hakani Hiki District Kani ka passing out parhit kedai kesin ka bapra Balapan long hakani ka ketempulit. Kakong Ida Shisha Nongrang, IPS Director General of Police kalalong kakong san bansaki bat ban aimin siem yaki officer bat ikini ki Samla ki balapan dap yaka training. Haka jingyakran, kakong Ida Shisha kalakit bok yaki ni ki Samla arspa katwengut ki balapan kre sani yala de bantur syaprang bantre yala ki kam ki jam. Kalaya ro yaki officer bat kino hikai jong kani kaktem ki bala ai kajing hikai bajanai yaki pulit batamai bat ki bala pen kriya yaki bantur shaki kam ki jam klem jing tiang wat lada kini kendu buon ki jing bat ki jing kemen hagis ngi ki bandang wan lasen ran lang ya ka kong nongrang da u commandant food MLP battalion uba lakador CM Superintendent of Police West Khas Hills District Ubikram di Marak ki he pulit ke Jylla ki bahayeng hasem jeng ki ars pak khat wengut ki nong hikai instructors bat ki reurang ba ki bala syak khat sngo ba syakani ke jingelang We now request least expected any rain. There was a cyclone that morning, and we, my batch that is, was the one and only batch that has so far had to have the passing out parade in the auditorium. So the 8th batch here today in Sopian, I have a special connect with you. It was raining a little bit harder than this when the decision was taken that we will go ahead and have the passing out parade in the auditorium. I was so glad that I reached the battalion headquarters and your commandant informed me that the boys have been spoken to and they all said we will go ahead come what may. It is actually a very fitting example of how we as you join the Meghalaya police have to do our duty come what may. The call of duty is always there. The circumstances might not be the most pleasant. We would have loved if this had been a glorious sunny day, but the rain has also added to the fact that it has made that much more easier. Kitbok ka Christian Higher Secondary School yaki thayele kai Subroto Cup under 17 Khubor penyat ka Christian Higher Secondary School nongpo hakashitarik unaitung gilapan long yaka jingelang kitbok kitruang yaki thayele kai football under 17 kibami khamat yakari boy district banyakon haka state level Subroto Cup 8,000 apusaw kabansalong ha Shillong
Hakani kesngi ladan lang uba Meral Bonds im MLA Nongpo uba Nelson Chocolate u principal uba Jyling do rang ba shnong paham sim kinong hikay ki khenna school bat kilong kemi kilong pa nakani kathan uba Meral Bonds im ulakit bok yakini ki thayele kai daka jing rap violet bat daki jing pong bat daki jan pong jersey football. Wong arise awake and do not stop until you achieve your goal. Hijot kendit na kumaki naka kumakitan bat ya khun adu ko kenda poi song pong jong gajing jot namar kata ni saukumen sibun baka Christian ayat kendis pun nongpo pamsin kabalayo alat ban represent ya ke Ribhoi district di sini kemat ya ke Ribhoi district aka under 17 girl akan ni ke Subruko Kop Arja South pada kesini timi ban lek di Shillong kumbala ban sungku ke tournament kan sedang nadu ke Frederick di miliksa upa nadu pada kesini nak mentah beliau ban pentibit ila dia mati madan dibadai kekum gejuk ke pemerintah namar bagi Pinthut ka jingtwa ya ka let ka wan han National Highway 6 ka jing beteng ulap ba hakeleng ki jaka jong ka Jylla hakini kilai sngi balala kalawan ra ka jingtwa kendo ba jing hap ki mau haki babun ki jaka han National Highway 6 hathan ribhoi ha ka shitarik unaitung han National Highway 6 kaladan ka jingtwa kendo ha umran diary bat haki benta ka shnong sumer ki pulit traffic Ribhoi district mardor kilami ban penyat bet yaki kali ki bahir bakio bat kinong trek National Highway Authority of India NHAI kilapen khu yaki mau bat ka kendo daki kor ki bor Shimla dan ki jingmin saw ne jing ulor na jing julor na kini ki jing twa yaki breulani yaki kali Lakhang ya kasurok shakshat ganrak dari Tura Khubor Sinshar District West Garo Hills bat Tura Municipal Board kilapen benapat ba balakhang banyat kali niyat breu nakasurok kabanyalam shakshat ganrak dari Tura namar kadan ka jing twa kendo bat jing hap ki maulong maute ki babu ya ki breu bat ki kali haki jing ma bat ki jing mensaw kumba kalong menta ki start sun beneng kilapen bena ba uslap hakathan lammi ngi kari India undang ne bat jur hakis ngi ki banwan kumta la khang bat mana ye ki kali bat ki breu banyat nakasurok nakani kaksha ganrak dari Khubor district bat Tura municipal board kila ong bakin sapen bena pat ba ondala shngan kelet kawan hakani kasurang kaksha ganrak dari ka ithyang ba hakapor bajur ulap ba lapsan hatura Shimti Reverend Father Hieronymus kum secretary bathamai ke Jylla Nyamba Shillong. Umus Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi ke Jylla Nyamba Shillong Archdiocese ula pedang buram ya Reverend Father Hieronymus Lingdo Lingkhoi kum secretary bathamai jong ke Jylla Nyamba Shillong. Lasen ran ya Reverend Father Hieronymus da President ke Sengrangba Jylla Nyamba Shillong Ubabu Carlos Kharkongor
uba niki kharthang ma present ka sengrang ba zone 7 ringkat ki pat ringet Catholic na omsning shadu yeng u Archbishop halayum kra pedang buram ka kurmaring ya kalong kami pinki haka lingsun Guwahati Kakurmaring ha kashitarik unaitung kalapidang ngobhai ka kong pinky maring kabala job ya ka Mrs. Wall Peace bat kumjuru ya ka nam Miss Beautiful Skin ha ka jinga ko pen iriam bat durbhabriyo nakabenta kilong kami nakaleng ka perthay ha ka season 2 jong ka Mrs. Wall International arhajar arpusaw bala penlong da ka glamour Gurgaon ha kashitarik ujalliw Halila Hotel and Resort Ambience Mall Gurgaon Lapidang buram ya kakong pinky maring hakat lingsun Lopriya Gopinath Bordoloy International Airport Guwahati. Bat kumban pinkin mau kakong pinky maring kalararu ya kanam lakdo baningkong jong ka Miss Meghalaya ha usnem syajar khandai spa khandai pupra. Kakong pinky maring kadi ko way nagilong kami kabalarung ha katup ki hinru pongut ki finalist na pringkisan spa angut kinong yashimenta nagaleng kiri kapertay. There are many people in this journey who has been with me. So if I name only one person, it will be biased. So I would like to thank first of all your blame, God, because without His love and guidance, I don't think so I'll be here. Second, my parents who had always been supportive. Nadu manshwa, hindi kitang tani ka competition ba nga manta, nadu manshwa, kilaidon rangkat lang marga. My husband, Bapli Imdan Shane, what nakataro, he has his full support and may he shokshit maroy narway. Kikun, who has been so understanding, kibhaying basem, parlok, parajor, kibun ha. So, ngam, sila nga, jer kateng jongki, and iway nga, Ate nga ong kumni mga long experience ya ko kun la jong. Hoy kadon giding sibun habag le ikini contest bun kapor wangi habin halej ya kamarway naman ngimla man bun ya ka teng-teng ala dangi ya lai ni lang. Digadon giding ka kalej kawan ka visa ka tangka mo. Namar ni hapelut bi dangi lej kabay tiket kabay sa hotel de wala kataru haba pidon kamon kata kalat kadon. Mo kumbaong proverb when there is a will there is a way. Dia ngakan tiulut yakini ki Samla baro bah padai ki bala songlok ong padai ki misis tu bikin mi sakman ada kidan kibiang terniang ada kibiang kajingdang kajing star bikin ele menyepo sakman om bikin hun yela de bangin ni song ni kam ni la pas ni la ni yo kam la dia hele kani kalong kum kawai ka kam kalong kata len jongki ke hap pergi hak pergi makin yakin benta kini competition ane long hoi la ru benjok la ru benrem dang balong bakim dei ban perkat ba la dang rem ngale ranye kulim tai long iri la lap kita ki bon rei bikin mi sakman bikin ya try ke long kata la da kalong kada sip jong ki la benjok long kumi pinki ru ni kemdan di kermen di injok nama kutingbun ki brio pelaksan spa di kontestan kata ka jinyele kinrei long kumaong kumno kata ka training jung ka baki jet kita kinong Kito mentan kilong ki Khubor ki Bawan Shpe na ka Donbosco Media Network.